haringkat ka thong trei kam bante song yala ka ten rai da ka jing e bejing atli ha padengi khun samla ka raj nongbri hima khairim ha ka santrik uya yong arja arpusaw kala pli pat ba e ka lempung yakob yele kai football ka bala tip kum ka first inter raj nongbri knockout football tournament arja arpusaw ha ten raj yakani ka lempung lawan ban play perdados iem ka hima khairim u Dr. Balajit Singh iem haringkat ka jinga dan lang uba ke lingdo nongbri lingdo karaj nongbri kiwei pat ki play dan lang ki kentup yo menteri kharum noj u menteri nongrom paru menteri swear nalor uba dengbok kur kalang u secretary karaj ki noy lam snong na ki snong bahab ha ka karaj hakani ka sngi la penlong rui ka jinga kop yat march pass haswa ban sedang ka jinga lek kai ka banding kong jong ka lempung football ha ka balai shem banta da khandai league school ha ka than thin roj yakanam la do na ka jinga kop march pass na kalyang ki senior category lara da ka shining adventist secondary school kat ba na kalyang ki junior category lara da ka thin roj government lp school hakani ka lempong ki don borok khan rut ligi kinhon ki banya kni ya ka song pisa ka balai phau hajar tingka kum ka la do bat khat san hajar tingka ya ka kinhon ka bawan ba ar ki kinhon ki balai ai rang ha ka sngi play ya ka lempong ki long ka prop sports club a persha ya ka thin roj sports club a ha ka ba ka prop sports club a ka la job da argo la non hakani ka lempong ya ka ba on pen kot hau ni bunai kin don ru ki jinga ko bila kai football ha padeng ki kin thai bakat bera dapila hun suting moto get wisdom, get understanding. Bentar dan kebencian Bashir Ham. Oh, begini kaya kita tenang. Mereka kalau balik. bayi kum inong yalam
ya ke bang sim ya karai rengkat bak saudara senong ompro banto ya ke bang citi zaman la kinong senong zaman lik saudara senong umut panong hapo jong rat jong brei ban lum ya ke cingalang na ke benta ya ke ban wanra ya ke cingechan ya ke cinge telai ke cinge iye ke cungi ki kon samna hapo karai jong brei ban ya buron ke lingwe pat ban pen khlan ya kata jingi de jingi hapo karai jong brei kuma kalong dengar oleh se don ki kena ki pemata ki konsumasi ki pemata ki untuk kain kata karai nong brei kumno la sincere ga kumno kami hapo ke jengkrop jong ke hima krim hapo ke jilam jong paiem ilum kena ya kena kena mam paise ko konsumla ibaran hapo jong karai nong brei ka ba ketup ya khadar lagi snong ba pentep ba karai nong brei ka don khadar lagi snong ba kata snong kilong ba nado ka snong prop kari ke keme ke jongi kasnong yom mausam, kasnong tengau, kasnong makoteng, kasnong like sia, kasnong tangsling, kasnong lightning sai, kasnong tadan, kasnong maulali, kasnong tharoy, kasnong solum, bat kasnong maulngat. Kini khadat lagi kasnong hadu mata pentir. Kadai ke bahap apa karai nang beri. Kabangi gidon kejing ecang bah. Haga sincere khadar, haga niam gorkom jong karai. Nagata kada kolong maka enjoy ilon kam kolong ban peliacan efisi kena suna po karai nong brei ni pelong kenang ya kanai kanai kesngai kanai ke sports meet cui kebayi cim mendapat da kasnong murad berkowe kalau teli kisnong ngilon na po karai nong brei handai da kacing start ba kacing sampang chong kilong yalam kilawandra ya kacing rai kebacan hakinai ki khat artalai kisnong kebangitep Bangidon hapo karai nong bri bangintip yo menteri yo bakrau hapo karai nong bri dai lamba ke cingi kendulang bat ke cinglom cinglang jong kilo yalam jong karai ingat siam kisi ke ba lalai no bun niset ngai tang ha kata kariti kedustur ingat ni brom ni keriti kedustur bak ngem tepat kita ki foto lagi kisnam ki baleno kian kita keriti kedustur kilala ingat siam bak keriti kedustur kabaran apakah hima kharam apakah nombri kan penjalai lamba jong kilong yalam ki basta ki basyampang nagapur syakapur tena tarau kaunra ya kacing echan hapreng ki khon ki echar ki long song snong ngangai wat ka snong tonroi bon ki long song snong ki barang sadum salongo kumno ngidon na pokarai nongri nama ngempet tepsyai te delang ba kacing penjalai hakom kanai kasnai bat ki snam ki balalino ki nang pensisia ya ki pai ba nang song snong bangilong ki bacanai bat ki badon bo bandon hapokarai nongri kabahak haka hima khairim bangiyo bane syambanta yakikam ibapher kumbang mane balaban syat daka hima bakarat kum ki khon kecha bante song ye karai nombri ikun dihajar di dongka banyo i ba iriti di hok di balaseng labu longsong swa ye ka sincere ga kharar nado usnong karna ke hima insa kene agak kemudian sebun kijing kelak saudong jongi ban omplet ikur gifti jongi iparag persal jongi isama jongi dan sebun kijing ele kijing jongi ban bahan net kalong beri man beri jongi ban mau babaro midon na kacang terbentang kacing klik banyak no senyam nagamka ye babha badan dor ke basongnya babari ulabu hanya serapa kai kulo bolasing ya grong hima klong sima klong snong kau klong rat klong muluk lindo nong beri mene ya peni kinjat kumno ba kita di khat arsnong ilong jubenta dong barang nong beri kai subun hi tendo nong beri tapi itu dia dapat ke kampram dong ni barolang dan tempau ba ikut jajar karai nuri ilong kawai kita ni kawai
kita just tu cuma lang kawai. Kalau ini dan kataran joboro, ketempau ini dia jadi. Jadi sebut jadi dia jan. Dan tumbuh kanang tesu, ya ini saipan. Burung sepak kajar, burung juga orang beri. Masa banek kemati jom di long sual dengan suah. Ngami kawan kamprau, nalor kata, nalor kebah kami kelong beri mandriu, kelong iu nosem, kelong senang long tau. Dan pensa banek ya ini gerti dustur. Mengiyok peteng, ni di long sual ini. Berseng labu, kalau kita start kebah mayan kunore, sampai berhat, kedehi keting beli lenti, delat, berketing lenti jom beli terkenal nonton labu, ya baru lah berseng di ruang malu sama, beli terangkat ni. Ngapan dia kamu antara sok san senem hal kamima, nadu pengadang sama, hadu minta belayau bertang, beri masuhun, pengapat beri sibun di tujuh, sisa kadar petungi pokema. Isong-sorong berong ba apo dari kasi i kepresen labu di long suang suwa di genti besar dekat katem keput kesat kemen dapat kamu kedam kenyang kurkom bagai maju dengan persa kene iki hadu mata kami ke kam jong asimet kami ke kam ba ini sila menyeperhat tang apo yusim nenetang kursian mereka de kam bagi bakrau betri ringkat inong dikam jom senang berper senang itu dula ringkat ikut jajari berok si teluk jom hima dibelah menyadan mata nak por nak stem dan penim dan susah penek tentu mau milong ketek meriu ke berapa ni hajuk pemerintah apa yang sebut ditinggal ilayo sebut ketinggang di start hajuk pemerintah berkelas sebut tang sampusan nak por ke ni mencua midang kena berkebangta pat lebih sebelum pak lepak kami ada isu segera nama kita ke kampung jungi bertani ba perintah perlu dikenal di start mengiwat sodong persai nadu nasional mutawa jom sabarsnong sabari kalong ru bodangkam ban omplet pat dia kemati jom ulong suah ini pedang ye bapa ani asal persai kejenang kita kedintep ke bahar kom dan penyiar dia ke lompri mandriu dan pendang dan penhu penai ya lompri mandriu kolongi urusan baju por di pendemau ye kun jajar jongi bagajimbu jingsat yang gerti ho ringkat bersejarah dar kalau badan kami bakari bagi himai berkowe gilong kecil bernia keberit Bekerpang, ada mabipet yang kebor, nak sepor, ini cibun di tinju. Jangan tahu jenglong kawai jom jengberiu, jenglong kerpang jom jengberiu. Di tinju, dibangi teng, ila bancok, dibangi tiang perlu teng, bayo bisa kelep nak, lagi bor berapa. Drain, untuk mau ini, bang, jenglong kam kejongi. Dan persa pange ya kamati ke jong suang kalau badan kam kata-kata dan peni ya ke dulu berkerpang jong je beriu jongi bagi beriu jongi start jongi laseng labu na kamata kelong primang beriu ke jinglong kerpang jong je beriu kerihi to roi bertunggu gendai benteng nagoi ke pos koi ke por nagoi pateng apa yang simpun di gelang compare kita di gelang Kalau orang rakyat bahagian yang kebit kebiang kepoh upaya itu ni, kerap super sign, mereka dari mendengar ketimbang kedua sepang. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya